Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, kako ime naše institucije i kaže, priprema udžbenike za kompletnu učeničku populaciju u Crnoj Gori. I naravno, pošto imamo produkt, onda taj produkt može se mjeriti kvalitet tog produkta. Poslednjih 15 godina bili smo okupirani poslovima na pripremi udžbenika za reformu. Taj posao je bio veoma dinamičan i došao je trenutak da provjerimo šta smo pripremali, na koji način smo pripremali i kako možemo bolje. Dakle, mnogo je važno to gdje smo danas, ali nas u ovom trenutku interesuje mnogo kako da budemo bolji sutra. I u tom cilju smo pripremili jednu knjigu koja uskoro treba da izađe iz štampe. Ona se zove Put do dobrog udžbenika i radi se o jednoj metodologiji koja će pomoći kako autorima budućih udžbenika, tako i ovih postojećih, u revizijama postojećih udžbenika. Pomoći će naravno našim recenzentima da izmjerimo sadržaje udžbenika, odnosno da istestiramo neke buduće udžbenike, određena poglavlja sa tom pouzdanom metodologijom. Nadamo se da će nam u svemu tome pomoći i ostale obrazovne institucije koje su zainteresovane naravno za praćenje kvaliteta obrazovanja.